Kiting timan, king lupa dareng kabalentamong mga lakal, keti king balen na ning Mexico, kay badang tinggap, ing pinansyala ayuda, iba't king lokal a gobyerno. Pepa salamat la reng benepisyaryo, ulingag pang karela, maragulyang saup, inga 2,000 pesos sa karelang tinggap, agamitan da king karelang panyaling pamangan at aldodo gagastusan. Unang at maraming salamat po sa tulong ni Mayor Roding Gonzales. Malaking tulong po talaga sa atin, sa pamilya ko. Ang biling bigas, siyempre. Pagkain talaga importante ngayon. Maragul kong sao kung pamamayan ng pamangalakal. Salamat lang po. Ati po na kaya nga ni Kenggang Bangalakal. Maswelo kaya. Dakal salamat Roding Gonzales. Malaking tulong na po to. Pambili ng bigas pagkain. Mayor Roding, maraming salamat po. Toklula king adwang dala na mga lakal, reng may kinabang king programa bilang parti ning pamagmasusi ning Fiestang Balen. Lalam ning aktibidad a Scavengers Day, alayong kilalanan at suportan lareng sektor dareng waste workers king komunidad. Agpang Mayor Roding Gonzales, partiyati ning kayang inclusive governance approach, bang asiguradong alang malalakwan, kareng programa na ning local government unit. Kaya bilangan. Siyempre, namanala ko ka na ako, yung isipan ko na rin na, yung rin dapat ngansopan. Baluta naman, ta naman buring, maging kalulo. So, bakit korpula kala naman, nananong asaw ko ka rin. Dagdag na pa ning alkaldi, maulagang adi na lang saup at pamagkilala reng mga lakal. Uli ning karelang maulagang papil king waste management at pamagpanatili ning kalinisan king balen. Kaya bilangan. Wala naman pwedeng, kureta nga iisip ko talaga na dapat sopan. Buri ko, bakal na kayo mang pera eh. Saka rin pera kayong munisipyo, magagamit na talaga kayong masalese. So, ininipon ko rin yung scavengers ng mga magbabasura tamo. Mga katarago, maging makatakma na lamang, hindi ka grasya. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.